So I want to announce to the public, that the Kenyan public, that we have a deal. Mugomo wa manathi kunino thutha wa thirikari na kiama kia manathi gwikiranira ngirimiti. Haria twagarurira no outpatient na twagarurira uria turarihaga thibitari nigetha tuhe members yitu uhuthu wa ku access services icio. Riu ndukubatara kwandikithia thibitari iria ungihuthira kandi ya NHIF kwamukira motungata ma urigitani. Muthe wandikia mohoro kuririkanwo thi yothe hari moritu maria mageragera wira-ini wao. Na tungana na Lucy Gathoni kana wa Korogosho uria uratongoragia kampeni ya muingi ugaikia kura na njira ya nyimbo.